Ese wari uzi ko ari abaperezida bakomeye muri Afurika bagize ibihe biteye isoni imbere ya kamera isi yose ireba? Hari igihe ikosa rito cyangwa igikorwa kitateguwe neza gishobora gusenya icyubahiro cy'umukuru w'igihugu mu masegonda make. Muri iyi video tugiye kukwereka abaperezida 10 bo muri Afurika basebeye mu ruhame, kamera ziri kubyerekana ku mbuga zitandukanye ubwo barimo kugeza ijambo ku baturage. Reba neza iyi video kuko uraza kubona uwinyariye neza mu ipantaro imbere y'abantu ubwo yari arimo kuvuga ijambo mu ruhame, kandi uraza kubona n'uwananiwe gusoma ahubwo yitura hasi. Ibisurwenya gusa ni amashusho agaragaza amakosa, izabukuru n'ibimenyetso by'uburwayi byashatse guhishwa, ariko kamera zikabigaragaza mu buryo butunguranye. Niba ushaka kumenya uko aba baperezida basebye n'impamvu basebye, guma kuri iyi video kugeza ku iherezo. Kandi niba ukunda ibiganiro byongera ubumenyi, kanda subscribe na like kugira ngo tujye twibanira buri gihe. Ku mwanya wa 10 haraza Dore Abaperezida ku itariki ya 15 Ugushyingo 2022. Mu gihe cyo kwiyamamaza, Perezida Dore Abaperezida yakoze ikosa ryasigaye mu mateka y'urwenya muri Nigeria na Afurika. Mu kiganiro cyabereye muri Oweri, yashaka gusobanura uburyo ishyaka rye rishaka gukoresha ikoranabuhanga n'imbuga nkoranyambaga mu buryo bwiza mu kugaragaza ko imbuga nkoranyambaga zishobora guteza akavuyo. Yananiwe kuvuga neza ubwo yashaka kuvuga ku bijyanye n'umutekano n'itumanaho, ariko amagambo asohoka mu buryo budasobanutse bituma abantu bibaza nimba afite ubuzima bwiza. Iyi video yahise ikwirakwira ku isi hose. Muri uwo mwanya kuri kamera byagaragaye nk'aho perezida yataye umutwe cyangwa yananiwe gusobanura ibyo atekereza. Ibi byamukuriye gusekwa cyane n'abatavuga rumwe nawe, bamushinja ko ashaje cyane ku buryo adashobora no kuvuga amagambo amwe n'amwe imbere y'abaturage. Ibyo bimushyira kuri uyu mwanya wa 10. Ku mwanya wa 9 turasanga perezida wa Liberia Joseph Boakai. Muri Gicurasi 2024, perezida mushya wa Liberia Joseph Boakai yagaragaye inshuro nyinshi kuri kamera mu bihe biteye isoni. Inshuro ya mbere yari ari mu gihe cy'irahira rye, aho yagaragaye ananirwa kuvuga ijambo kubera ubusaza n'umunaniro, maze abashinzwe umutekano bamunyanyagizaho amazi kugira ngo akomeze kuvuga. Inshuro ya kabiri niyo yasebye cyane ubwo yari muri Tanzania mu nama y'ubuhinzi, aho kamera yamufashe asinziriye mu buryo bwimbitse mu gihe abandi bayobozi batangaga ibitekerezo. Yashakaga kwerekana ko Liberia igarutse mu ruhando rw'amahanga, ariko imyaka 79 yamubereye inzitizi kuri kamera. Nanone ubwo yagezaga ijambo ku baturage mu nteko, yagaragaye yarangaye cyane bituma umuyobozi wa gahunda amuhagarika, amubwira ko igihe cye cyarangiye kandi ibyo avuga binyuranye n'ibyo bamubajije. Iyi video yarakwiyakuye cyane, maze abanyaliberia n'abanyamahanga batangira kuvuga ko igihugu kiyobowe n'umuntu unaniwe. Ku mwanya wa 8 haraza Yoweri Museveni. Perezida Yoweri Museveni tariki ya 12 Nyakanga 2016 yagaragaye mu gikorwa cyatunguye isi yose, aho yahagaritse imodoka ze mu muhanda uri Kairumba, abandi babura aho banyura. Yashaka kuvugira kuri telefone byihutirwa. Uwo bavuganaga ku bigendanye n'umutekano, maze asaba abashinzwe umutekano gushyira intebe n'umutaka mu muhanda, ariko yabikoze mu gihe abaturage benshi bari babuze aho baca n'imodoka zabo. Kamera zamufashe yicaye atuje cyane ari kuri telefone nk'aho ari mu biro bye, bituma abaturage benshi bamuseka. Iyi myitwarire yagaragaye nk'ishingiye ku gushaka kwerekana ubutegetsi bw'igitugu, aho perezida ashobora gukora icyo ashaka aho ariho hose. Iyi video yasakaye ku isi hose bituma habaho Museveni Road Side Challenge, aho abaturage benshi bamwiganye bicaye mu muhanda bahamagara kuri telefone. Ibi byasebeje isura ye. Ku mwanya wa 7 haraza perezida Uhuru Kenyatta wa Kenya. Tariki ya 25 Nyakanga 2015, mu ruzinduko rwa perezida Barack Obama yagiriye muri Kenya, habaye ibintu bisekeje cyane mu kiganiro n'abanyamakuru cyabereye mu kigo cya leta. Mu gihe Obama yavugaga mu buryo bukomeye ku bijyanye n'uburenganzira bw'abatinganyi, Uhuru Kenyatta yafashwe na kamera arimo guseka cyane, yananiwe kugarura ibyishimo mu buryo budasanzwe,
amashusho yamwerekana agaseka mu buryo bukabije kandi harimo haravugwa ibintu bifite uburemere mu rwego rwa diplomasi. Nyuma y'aho abanyakenya benshi ku mbuga nkoranyambaga batangiye kumwita President of Vibers kubera uburyo akunda guseka no kugaragara yishimye mu bihe bidakwiye. Iyi video yakunze gukoreshwa cyane kuri TikTok na WhatsApp, nubwo byari bisekeje byasebeje diplomasi ya Kenya kuko byasaga nko gusuzugura umushyitsi mukuru wari wabasuye. Ku mwanya wa gatandatu haraza Muhammadu Buhari wa Nigeria ku itariki ya 14 Ukwakira 2016 mu ruzinduko rw'akazi yagiriye Berlin mu Budage. Uyu muperezida Buhari yakoze ikosa rikomeye mu kiganiro n'abanyamakuru ari kumwe na Chancellor Angela Merkel, ubwo yashaka gushimira Merkel ku bushuti bw'ibihugu byombi. Arangije amwita President Michelle, yitiranya izina rya Merkel n'irya Michelle Obama. Abari aho barasetse cyane nkaho bidahagije. Uyu muperezida yarongeye akora ikintu cyatumye asekwa cyane ubwo yabazwaga umugore we Aisha Buhari, maze asubiza ko umugore we akwiye kuba ari mu gikoni mu rugo n'ahandi mu nzu ye. Yashaka kuvuga ko umugore we atari umunyapolitike, bityo ko amagambo ye nta gaciro afite mu miyoborere y'igihugu, ariko yabivuze mu buryo busuzugura abagore imbere y'umwe mu bagore b'abanyacyubahiro ku isi. Amashusho yagaragaje Merkel atunguwe cyane, maze isi yose itangira kunenga Buhari imushinja ubusumbane. Ku mwanya wa gatanu haraza Paul Biya, perezida wa Cameroon. Mu nama yabereye muri Amerika mu Kuboza 2022, Perezida Paul Biya w'imyaka 90 yagaragaye mu isoni zikomeye imbere ya kamera ubwo yari agiye kugeza ijambo ku baturage bari aho n'isi yose muri rusange. Yibagiwe ahantu ari n'icyo agomba gukora, maze atangira kubaza abajyanama be imbere ya kamera ati, aba bantu bose ni bande, ni kuki bari hano? Ariko byaje kugaragara ko ubusaza bumurembeje, maze abajyanama be bagerageje kumwongorera mu matwi bamubwira ko ari mu nama muri Amerika kandi ari we bategereje ngo avuge, ariko yakomeje kugaragaza urujijo rwinshi. Iyi video yakwirakwiye ahantu hose ku isi yerekana uburyo abaperezida bamwe ba Afurika bageze mu za bukuru bakomeza kuyobora kandi batagishoboye gufata ibyemezo cyangwa kumenya ibiri kuba. Ku mwanya wa kane turasanga Perezida Cyril Ramaphosa wa South Africa ku itariki ya 23 Mata 2020 ubwo icyorezo cya COVID-19 cyari cyakwirakwiye ku isi hose. Perezida Cyril Ramaphosa yagejeje ijambo ku gihugu cyose avuga ku ngamba nshya zo kurwanya iki cyorezo. Mu gusoza ijambo rye yashaka gutanga urugero rwiza rwo kwerekana ukuntu abantu bagomba kwambara udupfukamunwa neza kugira ngo birinde kwandura, ariko ibintu byahise bihinduka ubwo yashaka kukambara maze kakamunanira kakamupfuka amaso aho kumupfuka umunwa n'amazuru mu buryo busekeje cyane. Uku kunanirwa kwambara agapfukamunwa byahise bisakara ku isi yose. Mu minota mike abantu batangiye gukorana Ramaphosa challenge bamwigana uburyo yambaye agapfukamunwa bikamunanira. Nubwo byari ibihe bibabaje by'icyorezo, iki gikorwa cyahaye abantu urwenya rwatumye bamera neza mu gihe cya lockdown. Ku mwanya wa gatatu haraza Perezida Salva Kiir wa South Sudan. Mu Kuboza 2022 habaye ikintu cyatunguye isi yose ubwo Perezida Salva Kiir yari ari mu muhango wo gufungura umuhanda wa Juba mu gihugu cya Sudani y'Epfo, ubwo igihe cyo kuririmba indirimbo yubahiriza igihugu cyarimwo kiraba. Perezida Salva Kiir yakoze ikintu cyatangaje isi yose ubwo yinyeraga mu ipantaro yari yambaye. Kamera nayo yari iri kumanuka ku maguru imwerekana yihagaritse mu ipantaro mu buryo bugaragara. Iyi video yakwirakwiye ku isi hose bituma leta ifunga abanyamakuru 6 ba SSBC babaziza ko berekeje kamera kuri perezida mu gihe icyo kibazo cyabaga. Ibi byateje impaka zikomeye ku muryango mpuzamahanga ku bijyanye n'uburenganzira bwa muntu n'ubwisanzure bw'itangazamakuru muri Sudani y'Epfo. Abantu benshi ku isi byarabababaje, bamwe bamugirira impuhwe nk'umuntu urwaye, abandi babibona nk'ikimenyetso cy'uko igihugu kiyobowe n'umuntu utagishoboye kwigenzura. Ibi byashebeje cyane isura ya perezida kuko aricyo kintu cya mbere kibi cyari kibayeho.
Ku mwanya wa kabiri haraza Perezida Robert Mugabe wa Zimbabwe. Ku itariki ya 4 Gashyantare 2015, Robert Mugabe yageze ku kibuga cy'indege cya Harare avuye muri Ethiopia, aho yari yishimiye intsinzi yo kuba perezida w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, igihe yari amaze kugeza ijambo ku baturage n'abayobozi bari bitabiriye uwo muhango. Yashatse kumanuka ku ruhimbi anyura ku idarage, ariko aza kunyerera agwa hasi n'amavi yombi imbere y'imbaga y'abanyamakuru n'abayobozi. Abashinzwe umutekano we bahise bahagarara imbere y'abanyamakuru babahatira gusiba amafoto yose bari bamufashe yitura hasi, ariko byari byamaze kurenga imipaka kuko amashusho ye yari yamaze gusakara ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Iri joro byakurikiwe n'imvururu ku mbuga nkoranyambaga kuko abantu benshi bakoresheje ifoto ye agwa hasi. Mu bindi bintu nko kumushyira mu modoka zisiganwa, leta ya Zimbabwe yagerageje gusobanura ko n'umuntu w'umwana ashobora kunyerera, ariko byagaragaye nk'ikimenyetso cy'uko ubusaza bwamurembeje. Iyi mpanuka yashebeje ishema rye kuko yakundaga kugaragara nk'umugabo w'imbaraga udashobora gucika intege imbere ya kamera. Ku mwanya wa mbere turasanga Perezida Jacob Zuma wa Afurika y'Epfo. Mu kwa 2015, Perezida Jacob Zuma yageze imbere y'inteko nshinga amategeko agiye gusoma raporo y'ubwiyongere bw'abanyamuryango b'ishyaka riri ku butegetsi rya ANC. Ubwo yari agiye kuvuga ijambo rishingiye ku mibare y'iterambere ry'ishyaka, ryahindutse urwenya rw'isi yose ubwo yananirwaga gusoma imibare iri mu magana y'ibihumbi. Mu by'ukuri yashaka kwerekana ko abanyamuryango biyongereye bava ku bihumbi 700 bagera ku bihumbi 869, ariko mu gusoma yagize ati 86986. agenda yisubiramwo inshuro nyinshi, ananirwa guhuriza hamwe imibare. Abadepite batangiye guseka cyane mu nteko, nawe ubwe atangira guseka kuko yabonaga ko ibyo yavuze bitumvikanye. Iyi video yakwirakwiye ku isi hose nka Zuma counting numbers, ituma abantu benshi bibaza niba umukuru w'igihugu adashobora gusoma imibare. Ibi byamukuriye kunengwa cyane n'abatavuga rumwe nawe, bamushinza ko atize bihagije ngo ayobore igihugu cy'ubukungu nka Afurika y'Epfo. Nyuma yaje gusobanura ko yari yibeshye mu mibare bitewe n'imyandikire y'imibare yari imbere ye.